pasti aing diamak dia. Oh inget si Mang Dede teh lamun amplop aja terima aing boga amplop aing nah sih kena amplop pikeun nah kan kieu simple. Assalamualaikum Mang De. Waalaikumsalam. Itu sekali-kali mah amplop yang Mang Dede ya kabur aing. Hari langsung lompat ini. Hari sakana. Nah iya. Kehen undangan di wae paingan si bapak langsung lompat.